телеканалында хабарлар, студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Құрман районын көйлелері үшін яны Яшайыш Некрасова көйінде чоқ бекленілген газ яқылды. 11 километрлік газ yolu bu бұйық ішінің тек башыдыр. Көйде яшаған 100-ден зияде сакен енді газға қошылмақ үшін аризалар яздылар. Ашханені енді яны газ плитасы яраштыра. Яқын ерде қаве пішірлігі үшін савутлар. Шымдылік софранын esas içimligini eskіже пішірелер. Азбарда газ баллонны ята. Evde ise суф электрик чайникте қайнай. Дождались мы наконец это долго. Nihayet bu çok beklenilgen yetip keldi. Koyumuzga gaz olacak. Elbet bu yerde yaşagan bir kişi pek kuvanalar. Ve kovanmak için sebep var. 294 şahsi ev, 2 çok katlı bina ve 2 müessese tezden hepsi gaznin temin edilecek. Birinci olarak gazga koşulganlar arasında kulik korantası, ev bikesi onlarca yıllar devamında böyle kolaylıklarını bekledi. Şimdi onun yaşı 92'den geçti ve o Kurman rayonunun en itibarlı sakinlerinden biridir. Ağır, çünkü sonki vakit her şey pahalı. Kömür de her şey. Endi kuvanam, herkesge teşekkürler bildirem. Dülber sözler aytıp olamayım, ama neyse sağ olunuz. Печка, вы по-прежнему ее не разбираете. Sobanı da bozmaysız mı? Elbet, daha biraz dursun. Daha ne olacağını bilmeyimiz. Endi 108 sakin gazga koşulmak için arizalar yazdılar. Proyekt kurulcılıkның iki basamağını geçti. Birincisi kasaba ara, 4 kilometrlik ve ikincisi gaz yolundan 11 kilometr. Mına kazık qıqılgan gaz ne yerde geçeceği görünüyor. Bugünkü gaz yakılığı Rusya prezidenti Vladimir Putin'in avalelleri amelge geçirilivinin bir kısmıdır. Sergey Valeryevich, yanışıv pek doğru ve yaxşı. Mesken noktalar tolusının gaznen temin etili. Texnika sokaklar boyu geçti ve bir kereden her şeyini yaptı. Bu regional adres investitsion programıydı. Bunun fiyatı 57 milyon. Regional bütçetten para ayrıldı. Kırımga Rusya hakimiyetinden berilgen vazife gazifikasiya suryatını tezleştirmek, adi adamlarını ise bürokratik sozuluvlardan korçalamaktır. Şimdi yarımada 75%ga gaznin temin etildi. 4 yıldan son bu göstergeç 90'ga yetecek. Davut Çakalov, Taras Blizitski, Ramazan Alivapov, Millet için Kurman rayonu. Gleb Bakshi Tokyo şehrinde geçken olimpik oyunlarda 75 kiloga çeki kategoriyasında tunç kazandı. Kırım sakini Rusya'nın milli cima takımının hesabına mükafat koştu. Yarı final tutuşuvunda Gleb Bakshi Braziliyalı Herberto Souza'ga yutkazdı. Bundan evvel Kırımlı sporcu Amerika Koşma Ştatları ve Gaiti memleketlerinin sporcularını yendi. Sporçunun memleketinin çeşit yerlerinden hayırlı aylar. Davut Çakalov devam etti. Kırım sportçısı Gleb Bakshi için bu birinci beklenilgen olimpiyadadır. Finalın 8'den birinde Amerikalı Troya Aislini, çeyrek finalda ise Gaiti sportçısı Darrell Valsent'ni yendi. Yarı finalda Brazilyalı Herberto Souza'ga yutkuzdu. Bütün kureş devamında sportçı ogdeydi. Degen fikirde boksçının birinci idmancısı Oleg Melnik. O 10 yıl devamında sportçını yarışlarga hazırladı. O oge imtilaydı, bayağı falcıydı, açıklıca ve tutaşıpda yengeydi. Ama hakimler böyle fikirde kaldılar. Men Gleb Bakshi'ni tunç mükafatının hayırlayım ve bu profesyonel boksta kariyera tüzülüğü için en yaxşı başlanıvıdır, dep sayam. Katı ve doğru uruvlarının Kırım sportçısı muvaffakiyetki adımladı. 2019 senesi boks boyunca çempionatta 75 kilo çeki kategorisinde altın medal elde etti. 2 yıldan son o olimpik ringke çıktı. Gleb'nin şahsen tanışım. Ringen tış Gleb pek merhametli ve nezaketli adam. Ringte ateş, fırtına. Bizim dostlarımız Kırım'ını böyle yüksek seviyede tanıtkanları ve Kırım evvelki gibi olimpiyatçılarını terbiyelemeye devam etti. Olimpik oyunlarda kazanılgan medal sportçının ısrarlığını, emekseverliğini ve büyük irade gücünü gösteriyor. Men ona işanam. Onun ruhu pek güçlü, pek kabiliyetli yigit. Ona tek bir şey, beden terbiyesi yetişmedi. Men bilsem o bizni dinler, bunun uğraşar. Eğer onun beden terbiyesi güçlü olsa, eminim o gelecek sefer olimpik oyunlarda galip çıkar. Kırım'da sport faal şekilde inkişaf etti. Memleketimizni halkara meydanda takdim etken sportçularının sayısı yıl-yıldan arta.
Кырым үчүн бокс эр вакыт темели спорт чешити еді. Бу саада чоқ спортчы тербиеленді. Олардың себиесі чешит. Күтслеви спорттан башлап, юксек ирешмелер спортына барганжы. Bizim atletçilerimizin erişmeleri yaşlarının sportqa ve umumen faal yaşayış tarzına əvesligini arttıra. Глебны büyük muvaffaqiyet ile hayırlayım. Olimpiadada onun күрешүләрне ve onun sportif erişmelerini büyük dikkatle gözettim. Biz hepimiz heyecanlandık. Gleb ustalığının yüksek seviyesini ve galibe yolunda büyük irade gücünü gösterdi. Bu Kırım güreşçisinin, bütün Kırım sportunun, Kırımның muvaffaqiyetidir. Yanı galibelerini bekleyeceğimiz. 25 yaşlı Gleb Bakshi Kırım ve Rusya sportunun gururudur. O olimpik arenada milli cima takımının hesabına 54. medalini koştu. Tokyo'da olimpik oyunlarda Gleb Bakshi'nin mükafatlanuf merasımı avgustun 7'sinde geçecek. Davut Çakhalov ve Dmitriy Nizavoy, Millet için. Medeniyet evi, balabakçası ve rahatlık parkı setli rayonda içtimai obyektlerini kuralar ve tamir eteler. Olar uzak yerlerde yaşamakını onaytılıca ete bizim televizyon takımımız yerli sakinlerinin konuştu ve regionda nasıl meseleler çözülmegenini sorab bildi. Setli rayonundan Lenuza Borseytova'nın reportajı. Kırımның koy yerleri kosogünde dengişkenini көрмек кубанчтыр. Misal olarak Çotu koyunda yani Жемчужина koyunda Seyitler rayonunda mına bu medeniyet evi tek Rusiyeli Kırım'da kapital tamirat etildi. Şimdi ise bu yerlilerini toplagan meskendir. Bir zamanları bu medeni muessenin damı delme teşik edi. Ne ısıtу sistemасы, ne de ışık бар edi. Tamirattan son her şey başka oldu. Yarı kıntavlı bina, geniş zal, sana. Endi nihayet ışık da var. Faplar mektepten evvelki muesseler kurula, evlerge gaz yetip kele. Ama çözülmegen sualler de var. Olardan birini Hamid Hamidulin hakimiyet vekillerine seslendirmege aşıqa. Çotu koyunda 15 yıldan beri yaşay. En büyük dengişmeler onun kozleri o günde yüz berdi. Men böyle olganına pek kuvanam. Ama trasadan koygece kaldırım yok. Studentler mektep talebeleri herkes yoldan keteler. Yakın vakitte rayonun mektepten evvelki muesselerine nefbet meselesi çözülecek. Medeniyet evine yakın yerde yerleşken bala bahçası öz kapılarını açmağa hazırlana. Bu yerde 100 balaga yer tapılacak. Endi aşkhane için donatma sımarış etildi. Mebelinin bir kısmı getirildi. Terbiyeciler ve kalgan xadimlerini endi işke alıp başladılar. En küçük torunum bu bakçaga katnar dep düşünedim ama o endi mektepke katnayacak. Umumen alganda ise bu koy için pek yaxşı iştir. Uzak koylarda yaşaganlarga kuvanmak için sebep artta. Bugün Seyitler kasabasında Karaman vatan imayicilerinin parkı açıldı. Eki bala ve sportif meydanları yerleştirildi. Maşinalarını kaldırmak için yer ayrıldı. Dengişmeler her bir koyda var. Olar çok. Bu em yollar em bala bahçaları. Çok şey yapıldı ve bu gözge görünüyor. Ama bu noktada iş bitmey. Ogde iş daha çok. Yakın vakitte adamlar belgelegen meselelerini çözüp amelge geçirip başlayacağız. Hepsi tekliflerini ve gayelerini Seyitler rayonunun sakinleri kağıtqa kayıt ettiler. Mektuplerini hakimiyet firkasının ofisine yollayacaklar. Olar halk programmasının kısmı olacak. Lenuza Borseytova, Vitaliy Golubov, Millet için Seyitler rayonu. Cumhuriyetinin yunarmeyterleri KVN ligasına hazırlanalar. O oktyabr ayında Krasnoperekopsk şehrinde geçecek. Kırım'da yaşayan 8 binden ziyade talebe ve student vatanperverlik hareketinin sıralarında yunarmeyterler veteranlarga yardım eteler. Vatanperverlik tedbirlerinde ve talaklarda iştirak eteler. Kırım'da bala gençler hareketi nasıl inkişaf etken hakkında Akime Seydametova'nın reportajı. Юнармия логотипінде қартал тасвир етілген. Бұл ватанперверлік тімсалидір. Эмблемада әмде көмеш түслі 5 ұлджу йылдыз бар. Оар 5 шанс жүрет тімсалі оларақ белі. 19 яшлы Алина Никишаева батальон форпост адлы арбей ватанперверлік клубының ребері. Юнармия сыраларында 2017 сенеден берді. Ватанға севгі күч берген шейдір. Адам бунен ve boyle doğa bunu terbiyelemek ya da öğretmek mümkün değil. Bunu tek inkişaf etmek mümkün.
Юнармия сыраларына кушылмак үчүн тек истек жетерледе гөл. Яхшы окумак, жемат яшайышында фаал иштирак этмек, спорт менен ограшмак керек. Задача клуба, в первую очередь. Клубның вазифелері бірінші невбетте бұл юнармия арекеті білгілеген вазифелердір. Бұл тарихымызны, әдетлерімізні огренелуvidер, абиделерні, медениетімізні білеміз. Қырым Жұмхуриетінің чоқ миллетлі коллективіні анамыз. Сұңки парлақ вақалардан бірі Амитхан Султан абидесі açылыбында иштирак еттік. Бу ел сентябрьнын биринде Кырымнын эпос районларында юнармия арекетинин матбуат кызмети яратылачак. Яш мухберлер күнү япылган иш хакында макалелер жазачаклар. Бүгін балаларнен чалышуының шекеллері чоқ. Шу жүмледен КВН арекеті де бүгін фаал инкишаф еті. Октябрьде енді Жұмхуриет елбашчысының кубогына бірінші ярышлар кечечек. Али оқуп юртларға кірмек үчүн да имтиязлар бар. Bizim балаларымыз мемлекетіміздің үрметлі ватандашлары олмасы үчүн яхшы бір темел яратыла. Юнармия Бутун Русия бала генчлер арби ватанпервер арекети 2016-сене яратылган edi. Шымда арекетінің сыраларында бутун мемлекеттен 800 бинден зияде бала бар. Олардан 8 бини бу кырымлылардыр. 2024 сененің сонуначы Жұмхуриетте юнармия азалары эки кереге артмак керек. Акиме Седеметов, Артур Чалы, Милет үчүн. Ярымаданын шымали ғарбы көз өгінде денеші хастаханенің капиталь тамиратына де 14 фельдшері банай ноқтасы құрылывына Ақшайх районында сағлық сақлав адлы милилиха черчевесінде 1 миллиард қадар рубле айырылды. Шымды бұл ішлер насыл басамақта олған ақында бізім репортажы. Ерде хұруджилық малземелері ве махсус техника ишкеті. Ақшайх районның бай оғлы қылчақ койынды яңы фельдшер Эбанай ноқтасы тікленілі. Линия Камилова бұл мескен ерде 30 елдан зияды яшай. Бойле діңішмелер олажағына пек кувана. Пек куванамыз. Яқшы, балаларға прививка yapma яқшы, жүмлесіне келме бек яқшы. Енді заманлар башқа, яқшы олмақ керек, 21 век деген дайын. Яңы ФАП ноқтасына автоматик дефибриллятор ве электрокардиограф сатын алмаға планлар бар. Бұл ерде әжеле тиби ярдым көстіре білежеклер. Бізде бойле ноқта олмасы біз үчүн буюк прогресс. Мында баланы кетірмек ве бақтырмақ мүмкін. Менімже бойле шей бір койде олмалы. Хұруджилар әнді ичкі безету фішлеріне кечтілер. Тыштан есе бина аман-аман азыр. Бұл ерде 5 хұруджи чалыша. Ішлерні июль айында башладылар. Ве ноябрьнің сонunda бітірежеклер. Шымды фельдшер Эбанай ноқтасы 40%-ға азыр. Бу ерде танан ямайджамыз. Шымдылык бу бетоноконтакт или япыла. Мында есе шынген табан төкеджеміз. Мында плитка. Бізнен сон электриклер келіп, епсі коммуникацияларны кестіреджеклер. Бұндан да ғайра Ақшайх районында хастахане капиталь шекілді реконструкция етіле. 5 қатлы бина проект бойынша кележек сенегеже темелден яңартылмақ керек. Тамират бұл сененің апрель айында башланды. Тапшырылуф есе кележек сененің ноябрь айына планлаштырыла. Шымдылық эпсі үшлер графиктен өгде алып барыла. 5-ші қатта табанның 90%-ға төшелді. 4-ші қатта 80%. 3-ші басамақ башланды. Штукатурка ішлері ерде 100%-ға япылды. Бұл қысымда 40 хұруджы ве экскаватор чалыша. Тамир етілген хастаханеге емді яңы донатма сатын алынacak. Маммограф, флюорограф веренген кабинеті шей яны. Элбет шей пек ярамай алда еді. 40 ел хастахане Тамират көрмеді. Шымды буюк денішмелер бекленіле. Ишлер сағлық сақлав адлы милли лиха черчевесінде алып барыла. Умумен Ақшайх районы бойынша бұл хастаханенің реконструкциясына ве 14 ФАП ноқтасы құрылывына бұл сене 1 миллиард қадар рубле айырылды. Гүзел Мамбетова, Лилия Ислямова, Алим Сейдалиев, Ақшайх районы, Миллет үчүн. Халк айта бізім реретімізге Ислам Терек районы Қашқа чоқрақ қойының сакенлері мұражат еттілер. Чоқ елар девамында көйде су, газ ве еллар yok еді, ама шымды меселе чезіліп башлады. Енді кой сунен бүтінлей темин етілді, невбетте газ кечірілмесі. Тавсилатлы Жәліме Мустафаева тариф ете. Мана бойле газна ачамыз ве яқамыз.
Вады жанбазның эрсабасы бойле башлана. Ислам Терек районның Қашқа чоқрақ көйінде 30 елдан зияде яшай. Bir yılға 5 газ баллоны алына дей. Қышқа одун ве комур азырлайлар. Көлілер айтқанна көре бойлейсін мек балға түше. Дрова покупали, тропили. Одын сатын ала едік, 2-3 тонна комур бунин қызына едік. Бу сене мен да 1 yılға 2 машина одын алдым, 15 bin рубле төледім. Ве көмірнің әрбір тоннасы 12-13 binге чықа. Көй сәкенлері жоқ вақыттан берлі чешет идарелерге мұражат еттілер. Яқында есе бізі муаририетімізге яздылар. Газ yolu шымділі қомшо Ақмелес көйіне чекіле. Бұндан сон невбете Қашқа чоқырақ қою. Бұл ерде газ келечек елінің яз айларында бекленіле. Сәкенлер емде яңы yollarını беклейлер. За 7 лет. 7 yıl devamında çok şey yapıldı. Ama daha çözülecek meseleler de var. Yollar bakılığı boyunca rayon memuriyeti cevap beri. Katı kaplama, asfalt döşülüğü, Cumhuriyet mesuliyetligi. Biz tek ricat izleyemiz, tileklerimizni seslendiremiz. Anda ise karar alına. 3 yıl evvelsi көйге сув geçirildi. Yerli Sakin Abdullah Bilalov bu kunni 30 yıl bekledi. Şimdi oz meyve bakçasını suvarıp doymay. Su yaxşı. Endi gazımız da geçe. Bana bu suyun ardından işte agarotlar yeşerip gitti. Okta yoktu su. Agarotımız kuruyup kavrayıp kalgandı. Aşınga Allah'a şükür mana yeşerdi gitti bütün bağ-bağçalar. Su arıyık, su kızganmayak. Parasını vakit-vakitine toluyuk. Devlet Bilalov babasına bakça ve bostan suvarmağa yardım etti. Ağadan beraber küçükten iradeniye gidip su getiriydik. Ama şimdi su olğanda pek yaxşı. Bunun iyi haberler bitmey, mesken noktada abadanlaşu işleri devam etti. Қашқа чоқырақ көйінде енді іштимаи жеттен мұйым объектлер үшін екі топрақ дамартасы айрылды. Келечекте бұл ерде модуль фельдшер эпанай ноқтасы ве бала спортив мейданны құрмаға планлаштыралар. Егер сіз ағыр меселені чезіп олмасаңыз, егер сіз енді чешет идарелерге ярдым сорап мұражат еткен олсаңыз, ве сізге бір кімсе ярдым етмеген олса, бізге телефон ачыңыз ве языңыз. Телефон номеріні ве электрон почта адресіні сіз экранларыңызда көресіз. Біз әмде іштимай ағларда сізін месседжларыңызны беклейміз. Алиме Мустафаева, Айким Бекиров, Миллет үшін, Ислам Терек районы. Крым өтекелеріні «Вкусы России» адлы милли конкурста тақдим етежеклер. Шымды Жұмхуриетімізде 16 хожалық бұл деңіз деликатеслеріні асырай қарамда бірінші оларақ чарлар моллюсклеріні истесал етіп башлаған фермада Лиля Ислямова болынды. Тар тарафына өзіңізге айландырасыз. Бұл килит деп адлана. Мускул ise біраз yüksекче, сақ тарафта ерлеше. Ялтада Утыкиве медиалар фермасы «Вкусы России» адлы буюк милли конкурста иштирак етті. Моллюсклерні бу ерде енді 15 жылдан берлі асырайлар. Истесалда ен яны технологиялар қоланыла. Софраға қоймақтан евел деңіз деликатысы үч мұйым басамақтан кече. Башында оны қара деңізінің түбінден чықаралар, сон сайылге еткізелер вет цехте иш алып барыла. Утекі сатки деген айры бөліклерде бақыла. Медиа есе махсус коллекторларда. Ве бізге кереклесіні деңіз түбінден көтеріп чықарамыз. Цехте Утыкиве медиаларны сатылуға азырлайлар. Олар үшін суни деңіз шарайты яратыла. Бу хуру ерде деңіз деп адлана. Бу ерде утыкелер пішіріле. Ен мұйым шарт оларны тек елнен темізлемек керек. Медиаве утыкелер керек олғаны басамақлардан кечелер, тек бұндан сон олар ашчыларға келіп еті. Ялтадаки медиаве утыки ферма Қырымда илк оларақ чарлық моллюсклеріні арсырап башлады. Плантация бір yılda 400 binге утыки ве 60 тонға жа медиа истесал еті. Мақсат есе 1,5 миллионға жа. Конкурста иштирак етув мен үшін буюк шерефтір. Бізім утекі мақсулатымыз конкурста ве Русия базарында дегерлі ерге чықар. Біз мутехасыз олғанымызны көстермек керекміз ве бұл конкурста Қырым мақсулатыны yüksek seviyede тақдым etmelimiz. Umumen Cumhuriyet'te 16 hocalık deniz delikatesini asıray бірінші yarım yılda Kırım'da 150 tonadan ziyade öteki elde etildi. Bu sene «Вкусы России» adlı konkursunda umumen 200 iştirakçı katnaşa. Olar 47 regiondan topladılar. Esas maksat fermacılarga öz mahsulatını yüksek seviyede takdim etmege yardım etmektir. Arizalar yılının 16'sından sentyabrının 1'ine kadar kabul oluna. Lilia Islamova, Максим Голубев, Millet için Ялта. Şimdiki dakikaga bu haberlerinin iyepsiydi. Gelecek yayınımızını kaçırmanız.